Danas pravimo čaj od đumbira i nane. Ova kombinacija ne samo da prija svim čulima, već pomaže telu da se osveži na potpuno prirodan način. Pre nego što počnemo, hajde da vidimo zašto su ova dva sastojka tako moćan par. Đumbir je vekovima poznat kao pravi čuvar zdravlja. On pomaže našem telu da se lakše izbori sa svakodnevnim stresom i jača našu prirodnu otpornost. Ako se osjećate tromo, đumbir je tu da pokrene cirkulaciju i probudi vaš metabolizam. Takođe, on je poznat kao prirodna pomoć kod mučnine, bilo da putujete ili vam je stomak jednostavno težak nakon jela. S druge strane, imamo nanu. Njena moć je u mentolu. Nana je spas kada osjetite težinu u stomaku, brzo umiruje varenje i vraća osjećaj lakoće. Ali to nije sve. Miris nane osvežava disajne puteve i pomaže nam da se opustimo i rešimo napetosti nakon napornog dana. Kada ih spojite, dobijete savršen balans. Pokazat ću vam dva načina kako možete da pripremite čaj. Prvi način je blaži i odličan je ako želite nežnije osveženje za stomak. Drugi način je intenzivniji i on se koristi kada želite da izvučete maksimum iz đumbira. Prvi način, za one koje žele blaži ukus, za jednu meru bit će vam potreban komad svežeg korena đumbira od 1,5 do 2 cm, kašika sušene nane i 250 ml vode. Đumbir narendajte ili isecite na veoma tanke listiće. Stavite đumbir i nanu u bokal i prelijte ih vrelom vodom. Obavezno poklopite bokal. Tako sprečavate da dragoceni vitamini i minerali ispare. Ostavite da odstoji 10 do 15 minuta. Međutim, ako volite puniji i intenzivniji ukus đumbira, savjetujem vam da ga prokuvate. Stavite isečeni đumbir u hladnu vodu, pustite da provri, pa smanjite vatru i ostavite da lagano ključa 5 do 10 minuta. Tek nakon što sklonite sa vatre, dodajte nanu i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta i obavezno poklopite džezvu. Procedite, udahnite miris i uživajte u svakom gutljaju koji radi za vaše zdravlje. Kada se čajevi prohlade, dodajte po kašiku meda i sok od pola limuna. Važno je da voda ne bude vrela kako biste sačuvali vitamin C i enzime iz meda. Pišite mi u komentarima da li više volite blagi ili intenzivniji čaj. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!